Lo insung mite ho nabon bin ni khupa tuni ni khu ahi Ahmedabad plane crash banleng apu ke chung chang cho isei dung hi pihile ke panjing o hite 12 June 2025 1:30 PM sun Air India flight A11712 Ahmedabad Sardar Vallabhbhai Patel International Airport dala in London Junding chun 1:10 PM chun analeng do in ahi London a cho 1:10 PM a cho leng do dinga umma hi in la flight delay kha ta ji a cho ana leng do ge je min hi ma cho hi chi masanga cho London a ko na jiwan leng chun Delhi a hin jot pung 12 hours king a hi chi jowa cho Delhi a ko na Ahmedabad a hin jot na hi chi jowa cho Ahmedabad na ko na Delhi London a cho leng kit bu hi jiwan leng a cho Delhi lep Ahmedabad ke ka cho passenger Akash Vat Sakiti khat atovin aman video recording jong abolin ana veliau chun ichi video recording a cho AC ho jong banleng sunga chun phate cha ki chimpun ki chip nigim ho jong cho phate cha ki chimpun ni cho he social media a ki chinta a mu the hi e hilla Delhi a kona Ahmedabad ge cho 11:16 AM chun damselin banleng cho ahung leng hlung tho tho jenge ahung leng hlung tho tho ve banleng cho 12:20 PM chun thau asung pan win hi le 42 minute jen asulu de win chi cho ke dang le jingi aji chu nidang phat danga cho banleng cho thau asun ting lew 30 to 35 minute bo asulu je win hi chi banlenga to mi total la cho 242 hi win 230 cho passenger hin mi som cho crew member hin mi ni cho pilot hi captain pa min cho Sumit Sabarwal hi in ama hin experience ani dan cho 8200 hours jen he flying ani in a co-pilot cho Cliff Kunder hi in ama hin experience ani dan cho 1100 hours an lengin hi van lenga cho 1:31 PM chun van leng jong cho runway a chun ahung chat pantan 1:34 PM chun Ahmedabad air traffic service ho akona chun hi chaban leng cho leng du thei tai lampi ake clear tai ti cho a hin he sauvin van leng jong cho len do ding kun chun ima cha warning sign asunga chun pun hi der jong cho a thing set jingin ama jong 1:38 1 PM 30 minute 44 second a chun runway 23 akona chun ahung leng do in hi chi international airport he phate cha Google map ma khon beleu chun akom vela he in hopingin ti dam cho a cheng hal le lu jing win airport ne mun khat se cho hin hi chi airport vela cheng kum som le sigi chapang arian ki ti cho chol a vela ina cho omin video kap le le na cho chi van leng alen na apoke na video cho ana kap kha in hi pung 1 PM 38 minute 55 second na chun van leng jong so asan dan altitude 625 a chun an lengin hinla alen san sang zo lo phat chun pilot pa jong chun air traffic controller ho cho akolin report a bolin mayday tin asamin hi mayday ho ga he thedinga full emergency ki tiong le emergency hola dinga full na samong mong kitina sign khat chu a hi chi akun chun van leng ta chun air traffic controller ho ake ho naw cho amangin 1 PM 39 minute 13 second vela chun plane jong cho leng sang thei tapun ololin ahung nim su in ichi ake ho chai zo 34 second jowa chun ichi van leng cho apu ke tan hi alien do na cho airport na ko na 1.5 km leng do in van lengin aga phut na cho hi le BJ Medical College Meghani Nagara hi in hi chi hostel hi in tel mona cho canteen na Narsim Hon lunch break ani lai to hi in leng sun aga phut jing in hi le akom vela mo cho agim nei le ji aki chale jing win ama ho seida na cho earthquake hi lo le ling na sata am khan aki ho nam lo le ko phe mam tin aki cha thei le jing win mi tampi che building nga ko na akum le azam le yang cha tampa ometin asei win inla wangsit ta ti dam bang phat ta ti dam chun van leng sunga to British citizen India mi hi wang British a cheng ta
pasal khat se cho hing do in ama chu seat number chu 11A hi in emergency exit coma to hin ama to lang cho akot cho setan amit ha in hi le aphat ji chun chalaya ko na cho hong jam do ni la ka hin do hi tin khalanga jong chu emergency exit banga chu khalang sai pa chu hostel ata kha naw bang sun a block ji na chu koi ma chu wa de thailo ti dam lang chu chance be pun hi ichi apu ke zo chun investigation team ho chun cockpit voice recorder to flight data chu recover a ball of it hi cockpit voice recorder chu hi le cockpit sunga pilot le ko pilot van leng tol te ni ke holim na athu cheng ase hanjo si chalaya ko na chun chukki za do thei hin flight data chu hi le chin record a ball chu hi le van leng chu ichan sanga leng ham ichan speed na leng ham i lo le engine condition chu itabang ham ti chu patacha record a ball hin flight data le cockpit voice recorder ani ni a hong ki goble sei u black box van lenga black box ki ti chu a hi ichi black box si India aircraft accident investigation hon abui piding u hin la UK le US akona team hon jong ke thu piding u hi achi cho ichi van leng apu ke Boeing hi US company lang hi ji chun jan hi vela chun US a ning chun analysis a dinga chun ana thot win hi chi black box e la black box style wa chu van leng kisu khana chung changa detail neu khat cho flight radar data akona chun eke thei it's a radar data chun hi le ATC air traffic controller ho to ama ho aki ho na lo le altitude lo le speed no cho chalaya kona jong chun eke vedo thei ni hi in la hi chi cho flight radar data cho apchumin ga ke koita le video ni hi che athupi ma jengin van leng accident ga he do thein dinga cho apat na pa cho hi le kumsom le segi chapang arian safari hi ama hi building chunga thinglang mi hi ji a chu a kholong o akile ting le chi van leng aleng ho chu video ga ka ma loi ho bet sa dinga akoi akiela dim video akap lai ta chun hi chu ahung pu ke in van leng cha pu ke in aman chilim cha na la khai na hi a second na video thupi chu hi le van leng airport na ko na honglen do na cho CCTV airport CCTV akona chen phate cha ki mathin in leilaya hin CCTV camera jong blur ji chen im cha cho ake thei be pon hi asi chu CCTV ake mo chu van leng hung ki patil hi ji chen atha ho hen lang landing gear ho jong cha phate cha cho omna la hin hi hin la chapang pa video ka ma ko na chen phate cha adjust ga vet na hi le ding gear yong cho anaki ha do in alha a flaps ichi alha a flaps chin van leng alien sang anim so a alien ti ho control abol helaya ko na ke just ji hin chiong cho di thei pon hi news min thang ta economic times a ko na ga he thei chu hi le van leng cho len do a chu engine a feel phat na cho pilot te ni cho kichawal jenga landing gear la do ding lampang cho anai hin ti tin jong ase win chu ting la thulam leng khat cho hi le ko pilot chun landing gear khela cho alha adjust na pa cho a he kha a asu khil hin ti tin jong ase win hi hin la pilot pa Mr. Sumit Sabarwal hi 8000 hours valang flying experience nei ji a ama hin te tapanga thilneo mystic abol ding cho chance alhom le jengin hi hin la itiam khatna hiti a chu alha chu adjust hil hon jong le 6600 feet sang chunga kona van leng alien do ting le te banga chu alha chu adjust hil jong le van leng chu leng sang pai ji ekitin in la video a chu 650 feet sang lang alien do je a chu hite de banga mystic hi ding chu gin chan pun itiam khatna chu ni lo kha le adang possible van leng accident aji hi thei ho chu seikin hoite chapangpa video ka ma ko na chun rem air turbine kiti hichi van leng lai ke ka ko na chun hichi fen ta bang aki pe khat na mu ding in hichi chu RAT red kiti a hi in e chu hung ki le la in hi hichi hi hung ki le van lenga ko na automatic a hung ki le la ji a hi in hichi hung ki le la theina ding chu condition thum mai hi apat na pe na cho aeroplane sunga power yo si inna hin to thailo ting le hi chi hin meiwa pi thailo wa
sin ho awa athei lo ting la hi che hi emergency situation ho ahum ji hi ting la hi chi RAT jong apan na chu hi le itiam khat na van leng engine apona hung fil kha ting le hi chi RAT hi hung ki peding hung ki le la ting ki peding ki pe hi dynamo tabang hi che ki pe speed na ko na hai asunga van leng sunga electricity api iding hi chi ko na chu van leng emergency situation ho a chu aso cha na thei chance apama tam ki hi hinla hi chi akiman theina dinga hi alhom pe na 120 second be ngai ji in lai chu van leng apu ke ding chun chance 30 second bu ja cho i chu na lo thing zo lo jong hin ti ani na chu hi le hydraulic failure ji hi thei a hi in athat na chu hi le dual engine failure ki ti hi aninga hui siam na tabang ki pe umin ji chu trust a ki ti in hi che te ni ani ni a engine ahung fail la chun hi thei lo hi example a khat lang pa sit kha jong le khat lang pa za la chu van leng hi so cha thei hin hi tabanga ani ni a khat be ya hung feel from di chu kans al ho ma hlom hi chi kum som sagi sunga hi te tabanga dual engine failure he sagi be bo anu kha in hi athas chun bacha asunga leng lut kha chi a chu problem ham ti de jong video ke kam ha ko na chun bacha him jong akimu pun gin cha jong hit be jengi tingla dual engine failure engine ani ni a hut khat na ani ni a hung sit na thei chance chu hi le ipg ji ham iti le je chu number 1 na a chu i khat thau lang pang a hi thau thing lo ho to i khat van lenga thau hi thau thing ta hin hi chi ong ki hal khom ting le problem thei lo le asunga thau ta den thei hi lo le lampi a o den thei a hi itabanga chu 2019 kum jong chun America a van leng thau thin lo ji a choi ta tabanga he dual engine malfunction khat an kha in hi India a thau supply ho Ahmedabad air station koma van leng thau supply ho thumin ama ho chu India Oil Bharat Petroleum le Reliance te hi hiwin ama ho thum chu ikhat contamination hi lo le check abol chu thim lo ham ki wa jem ham hi lo le thau de thing lo ham hi chi thaulam panga boina chu an kha le ama ho hi responsibility akila ading hi bangsen ta khat ti de ham hi chi van leng mama he November 2021 ko ma chu London na ko na Hyderabad alen na achun lam ka achun athau hi chi ban leng mama an lik kin in chi athau alik cho het phat uchun ankara turkey achun emergency landing ana bol ovin hi ilai mun achun a check ovin hi le battery cho overheating an hi in hi ma ho company a ko na he battery lang he problem num jivin ama hon jong a hin sim kin ovin hi chi battery hi ichana sahen lang chana boin jong le battery hi kalo de tin company a ko na chun hil chin hin nei wang uchun hi chi ni ko ma sang chun tabanga battery ka na problem hi chi ama ho company a ko na hi mi we jen num kit ovin hi Al Jazeera news company min thang ta ten jong cho Federal Aviation Administration of America ho ko ma cho ho kha chu gu thima chun camera choi sa uvin aloi college ato khompi mi som langa cho ado sa in hi chelai e ho van leng sip ma he na to udem tin adong in hi le mi som den chun to pu wingi islai van leng e hon jong a quality he su ke wetin a sei now video yong so a viral in hi itabanga chu news report ho ki modung ju ya chu ivet le itabanga Boeing company te hin atam zo he passenger safety hi lo le ama ho adinga aphazo khonunga mi adinga aphazo gelowa ama ho dinga summu na thei zo ti a ahin khoman lo le ki man cha dan an hi in hi chu ting le van leng tampi jong air crash accident ho an tu tawin che accident ho atam zo he aki ve in hi le pilot ho thep mo pilot failure an hi ji in hi chu black box a ko na record ki modung zui chu hi ji in hin la keima personal view wa ga gel le ban leng thep mo na ho hi accident ho an alhom le jing in hi ji a he ban leng company te jong hin ama ho reputation safe na dinga hi aban leng o thep mo hi lo le damage achi low maintenance ho ja accident so ho jong hi pilot ho hi athi ta ji wa ama ho responsibility akipu sa ju ham ama ho ni ma min si long dinga eti hai abo ju ham tin jong ka gelin
nang hon bang itin gel bam chu ke pun chun a hi in tingle July 2000 to tingle July 12 khunga le le jing in aji chu July 12 tingle khun ban leng apo ke ni 30 days alhin ni hi di hin itiham khatna hi 30 days masanga chu ban leng company ten clarification chu ahin pi lo leo Civil Aviation Organization ho kiloi khom na chu van leng pu ke ho chun 30 days masanga da banga Ebola reason jo se chi thena pi diu nga ahin pi lo kha le ma ho chunga handan kho ta kila de hin ji a chu 12 July ka a hi ta bang report ahin pi te ding chu gin cha na hi chun video ke chain a chaina ka hin do no mu chu tu a Ahmedabad air crash a van leng accident a ji hi chi pen hin te ti an ke album mihim thep mo human error hidem hilo le technical error hidem chepen jong cho comment an hin se ding in ke hin tim win aban video thank you mo to ki tauti